اوفیسا کاروبار انجمن خواجهی اگریدای انجمن اجتماعی کردی و بهاتنا هیوا آداره وجبول دارخستنا چالاکی انوی هیوه به انجمن خواجهی را رونشتن دارخست داکو پروگرام که جه چالاکی ان هیوا آداره را بهفره درست بکن و چاوانی آل دارخستنا وان چالاکی بهفره گوتو بیش بکن حاضر دبن مناقشة تشتي قوشوي وتشتي بيشيا خود أمدكن مثلا عنها ببداية آذار دي مع أم حاضرية خوا دكن جبونا مناسبات آذاري وآذار غنية بالنسبة ما كرداج مآسية خور وجي أفراحي خور أم عنها جارسر دكن قم تيد حاضرية خود كن قم بشكل تایبەت ئازاری خلاص بن هەروەها هەر ئەنجومەنەکە خۆجهیژی جڤینەی خۆی تایبەت لە داردخن داکو هەموو ئەندامên خۆجهیە کاروبارێ خۆ بکن di nava millet de ji bo darxistina van çalakiyê کاروبارێک dikin ev civata me taybet ji bo tiştێkî tê de tê şîrovekirin meselê munasebatê adarê em ê çawa tê de wan çalakiya tê de bikin em ê çawa berdewam bikin di karê xwe û wekî dê îja ji bo ê adarê heştê me heye duwazdê me heye nîroz heye me karobar kir û ji bo em van tiştana çareser bikin meha pêş dibin heyva adarê wekû gotê nasîn heyveke kurdî ye taybet e bi xweşî û nexweşiyên xwe û çavê tevaya milletê kurd li vê heyveyê got bibe heyva xweşî û azadiyê û destketinên pir mezin ji milletê kurd re. Sebrî Fexrî, Ark Qamişlo.